RDC warukunjura Broni kikanshemeza abanditse kwiguraho cyombeko cye 2022 aha Kakindo Primary School hekimaziraho $9,000,000 ecyombeko rw'abaruhinda Technical Service Limited. Ogwa gatira yiguraho 2022 ebuhunduzi yubwa hari Obonama Primary School bikurungu Town Council ebimazireho sente ziri kurenga $1,040,000 kandi kikozwe abanyaruzinga Kinombe kandi hana higira abazire okorwa mu gwabo abo kuba government gwayikozire kiramanyisa ngo mu byaroma imabana binja abacatizire bata abacyariyo manyitegereza so mbwene kinarabashabane kintu kimwe ngo twaheza government yera kore mirimo yabo nimwe nko muzire mukore mirimo yanyu mu leta abana hano abazire ninyenda mu kimanye ngo government ebembirwa bebembezo banyu ekozo rugwayo karasuru umuzezombekire abashomesa babo bahereza zacokana bazigura konka pari ishomero ertine bana ekintu shukuru ekirukora ishomero n'abana. RDC kikanshemeza ayongira yarabara abakozi ba government abarukoso rukujukuju bakiyaho ba contractor sente zo kituga kuza kubahereza emirimo kuno baza kwatwa bwire bona abo kubana kituma ba contractor bakwe emirimo y'ebishobobo ekizimbe yacyatiye nakirebe kine cya miliyoni zinga 9 mwaza kumwibaho 20 ari 9 asigaze nkaga na warenda hamagoba umurimo gwa $9,000,000 araza kumarira gukora umurimo gwa $20,000,000 taba tutakarugira hangu twa commissioning ya tura ikare kizimbe cya Jeta ubwo butumba fukinda baza kubwikiriza mwawirira corruption itemerire kuba turagirwani se nacyo bagambira. Julius Bagira ori engineer habwa rukunjura district hamwe n'aba contractor bajangwa emirimo je kozoroje kandi bagikorira mbwire kandi akayirwe imyezi 5 ukuru mu kuheza kandi akabasa kumarira umubwire abo kwakashemeye kubera yabe na kumarira nabiri byo kwakashatu yakubira na muganga nabo cyo nyene kutwara mu cyo kusima contractor ubasa bara ngo mu bakwire babasa gukora umubwire kandi wakuheza nabo cyo bakutera umuganga irishomero begitu classroom zibroka tukazikora $9,000,000 twazikora mbwire twaserezo mbwire tino buzorugene n'abazire n'abana kandi na district ni shasharaje nambwe tushikira kureza batakatwe na shinjigana kokatujubanje ngene tushashura ombiro babakuru b'amashomero basimire government kubombekera ngo abo ko babire bari mu mberambi. The rest of classrooms zumukura structures ziri kubi kandi kuko tukimanya we still need some of them because children are running in area that's not conducive. Enrollment koku twajireba stances zitwineza latrines tizera mara ratio so twine makanzo ako tukashiriho halefu gasha kwa Dani Basibi.